Bir dostumdun suranıcı boyunca bu suroğunu sizge berip jatam. Suroğum içine ыңгайсыз albatta, bирок суроого majbur boldum ustaz. Den soğulukka baylanıştığı bolğon üçün menin erkeklik müçöm, jınыстык müçöm oorup doktorga kayrıldım. Doktor tekşergen soň hiç kanday oğru jok degen jıyıntıga geldi. Bolğonu uruktuk çıkpay jıynalıp kalıptır. Oşonu özüň çıgarıp salbasaň oğruy beret deyt. Oğru köpten berele. Alemi üylönöyin desem azırkıga şart tuğra gelibet üylönü albayım. Ustaz uşul suroğuma жооп berip koysoňuz emne kılsam bolut, Allah razı olsun. Bir dostumdun suragan suroosu özü Bişkekte emes başka şaharda bana amanat kalıp tapşır dele. Kantip darlansam bolut, keňeş berip koyuňuz ustaz deyip. Taksırım Kuday Tağlam egerde bir adam uşintip kıynalıbasa orozonu köpürөөк karmasın deyip biz orozda karmagınga buyruk berебiz. Bирок мастурбация кылып өзүн өзү жанагыдай уруктугун чыгарып алганга медицина айткан менен биз уруксат бербейбиз. Анткени эгерде чындап эле батпайса Кудай Таала муктаганда чыгарып коет. Түшүркөп башка болуп өзү чыгат, эл жарылып кете турган абал болбойт. Ошон үчүн орозо кармасын, көбүрөөк таквалык кылсын. Анан мастурбация кылбасын, ал деген макру, арам, жакшы эмес. Эгерде ашып бараткан болсо Кудай Таала өзү аны чыгарып коет. Түндө түшүркөп чыгып, эртең менен суу издеп басып жүрөсүң. Каяка барып жүрсөң экен. Мына ушундай.